Ya, fatalo fatu ne fiafi sio tatu ainga. Talo fatu ne fiafi swafo isuke riso le pa ia la silasio le au ngā lue ainga taitai mai la tu umo e ua au auna ile atua ia vi ia le atua. Fatalo fatu fo il tatu paanga ia maso se tasi am faiona mafuta mai ma felo mai lungo tatu penga te failangi. Ia fa felo ia tu ia te ori swafo o Yesu Kiriso lo tanto ni mo lo tanto faola ya fai foi o stangata ngalue o stangata lo e au ona ile atua ya fa penao na e mafuta mai ya o le upua ne atua mo tanto uma ya haleluya o le la so o tanto pokalame pe ona ile pono po ile vaenga le o anga va o taitai po o anga va o e fai mataitai le tatu au tūlen whata non po the leadership qualities ia ila quality ese fo ia po o anga va ese ia po o anga tausili e tala whea ngai ma e o loo whapena fo una fai mataitai le alan tatu whasoa na po e tatau lava o na fai tatou ma whaataita inga o le silea quality le lei ma e tatau ma tala whea ngai so stangata ngalue ia fai ma whaataita inga be an example ia o le alan tatu tala no i lava ma whaata ua le mele o le fai ma whaataita inga ina ia whaataita i tatou ia Yesu o maile o istangata whaataita i ma ianga wha Yesu leo wawa ai mai ia i tatou le alan ngata tatou i le vaenga lea so e fono tusi fa mole mo moti mo teum tau po fa le la tatou wolo i areas po o vaenga ia e tatau ai ona fai tatou mo whaataita inga areas in which to be an example o le momoti mo teum tau po fa fai po suma le lua le na fai lo antona po ia tatou wo mai le la tatou fai tau tatou tusi ia tatou so mo moti mo teum tau po fa fai po suma le lua ia fai o maua na tatou fai tau fates mai ai ia awane ino se tasi lo tau lea a ia fai oe ma faa o ao ie ua faa tua i le upu ma le a mio ma le alofa ma le loto ma le faa tua ma le ngao ia le la utoe fai tawina awane ino se tasi lo tau lea a ia fai oe ma faa o ao ie ua faa tua i mea nei i le upu ma le a mio ma le alofa ma le loto ma le whātuatua ma le ngāo ia. Ia, whiwhai tauina mai New Living Translation e ina i version se lua. Whiwhai tau mai ai ia le momoti mo teo o le New Living Translation le ala e whaaperon whai tauina. Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Or easy to read, por le ERV, or of mai. You are young, but don't let anyone treat you as if you are not important. Be an example to show the believers how they should live. Show them by what you say, by the way you live, by your love, by your faith, and by your pure life. Ole maulea e whaatau ia Timoteo ilona taimi o iainga ia ngā ruenga o Timoteo taimi lea o ia o se taule lea talavou tele Timoteo masalo por age fulfitu tausanga whai o ia mwhai whiau toi whai o ia mwhai evangalia lea laua wa iei Timoteo sauni alo e talai ma launga ia ma iei fo ia tala lelei a o whautuanga la lea Paulo na whai a Timoteo ina ia aune i inosia ia tangata pe aune i inisia ino long taule lea nela ia ilfa upunga le fa Samoa aune ino se tasi lo taule lea ia e au ngā uma lava e ui lava o le mau e fa asino ya Timoteo lona taimi la ititi ilona tūlanga la ititi sa ia e to telefoi lau whenga ruanga ila iti ia e lava le lu itau mo tātou uma hala mai le maulea o lo whaatau waina vaenga nei e tatau wai matala whengai o na whaitanga tam whateita inga
O te mo te ola le te milea, mo to itala voua. A o le na fai ele apostolo, a one ino se tasi lo tau le lea. Ia o nisi o whapeo tani o whai mai, a one ai mau lalo se sia o e whapeo o e te lai titi. Ia o le fo te wawa ia tu lau whengaro, e ia au laiti. E lava tupulanga tala vou. Ia o tupulanga tala vou, e ia lava le to ngā me fo le pei o le teimi o fia, o le teimi fo pei o tō sina i me whaatala vou. Se longa lava umarmana onga i le mele o tala vou. Fato ato e sa vou le to e mana ia mai i ngā rua ngā le ali. O Timoteo lai lona sufitu tausanga. Na aloi o ia e ngalue. Ai fai e Paulo. Au ne ino se tasi lo tau le lea. A fau tuanga la Paulo sa fai e fai mai. A ia fai oe ma faa. Pela i tite a Timoteo le teimina. A ia fai Timoteo i ona winga. Ia fai faa o hao pe fai faa te tainga i tangata faa tuatua. E leo faa pea maila la fionga lea tua. Ia fai o faa te tainga. Ia fai o faa o hao i e o lai tua. Nei fai ma faa te tainga i e o lai faa tuatua. Ia a wha pētou mai a tātou si o manga le te e iai tātou teimi nei. Ia e whai tātou, ma whataita inga, i e o laio mai o tangata fo i whātua. Tō tele lau whaolaina, ma tō tele fo i mawhtanga pora a inga o le tu. A olaina o mai o tangata whātua na. E whai tātou whataita inga i a lātou. O mela nei o lena whai i le apostolo, e whai mwhataita inga, mua. Whai mwhataita inga i le amio. Ina amiu. Ia fai oi ma faa o ie u fatu tua ile upu. Me mua le ia fai mfata ta inga I isi tangata ile upu. Ia il fa peota ni o fa pe mai ai. Be an example to all believers in what you say. Le lantato a mata ai ile mele o le upu. Ia so se upu ai tau tala I pe ngana tangata ngalue. Tangata o le tonu o ngalua ngale tua. E whaila na tala noa ma whaataita inga I isi tangata whaatutua. Tau tele u loa e to inga tala noa telo tangata. Pe wai e to tele tangata whaolaina o lai o lotu whape nei ma whaolaina o la tuunga. Ai ese I o la tu tala noa. E tala noa lava e tala noa a le tala noa wha maualunga. E tala noa whaato I lalo I lesi. E tala noa whaulele tala noa ia hia lava ia. Ia ele fai mfata ita inga nato inga tala noa isi tangata whatutua. Ai a whanongo la isi tangata whatutua re tala noa tātou leu fai mfata ita inga. O le a inga taitai. O inala e wha o hao mai la tau. Ia tau fun whape la tātou tala noa pe o tala noa la vaenga ia. Ai e te teli tono tele tangata tala noa ele fai mfata ita inga ilis. E tala noa loa isi tangata ia. O te lei o le afianga o loto isi tangata. E le taula na whaapena. O le tala la apostolo whai ia Timoteo. Ia whai o mwhaa o I tangata whaatutua. I le upu. I le to inga tala noa e tala noa hai. Le alai whai mai whaapiltania. Be an example to all believers in what you say. Le ase mea e tala noa ai. Ia whai le nā tala noa mwhateita inga I tangata whaatutua. O le awa o ina lau tātou la inga taitai. So se to inga taimi lava e tala noa ai tātou. E ia whai ma wha o hao I isi tangata whaatuatua. Ona e tō tele tangata watalia Yesu, a e whai o le mele o tala noa. E whai o tele, e o isi tangata ngā nunue, e whai o tala noa. A e le whai o I tātou. Tā lo whai lau tua, oi mai whai ei, o lewa o kele o koe whai o ngā mea. A tonu e pasi isi mea, e pasi pea vivi, e pasi pea ngalua, e pasi pea kaila pis, e pasi pea salu le fale, e pasi pea whaasa o saongo fo, e pasi a area se uma, a e ho o mailo le area le o le tala noa, wheio I ngata o telo tangata. A o le tā ua I o le o ino tātou le vahenga lea, ina ia a vea I tātou, le a inga taitai, e whai ma whaataita inga I isi tangata whaatuatua. E alala le le tala noa, o tātou upu. Ia ile upu ale fai mai fai fata ita inga I u fatu tua ile upu e tu sala fa peltania ia hallelujah e pe ole fa peltania lo New Living Translation fai mai be an example to all believers in what you say fai mai le ERV show them by what you say e fai lo atu I la to o la to ngata la no tauna tala no le tangata taita le tangata ngalue
tala noa e tusa ma le upu le atua. Fai mai le si tala la apostolo Paul fai mai afi au ona se tasi e tusa ma le malos. Ai a tau tala ia tusa ma fionga a le atua. Le sile me e fiu lava e tau whaatupu ngā ruanga, e fiu wa isi e tau pamuru ngā ruanga, ma tau whai ia wawa ai atu ni manu ia ngā ruanga. E le tupu oisa, e iei le mai la e mai e tono o telo ngā ruanga. O le mai le iro, o le mele tau o le mai wha lilo lilo. Le fai mai lo mako Samoa o le ila ai lilo. Le lopo se ila ai lilo le mele. E mai ngā ruanga e ko inga mele o le se o tala noa. Se tala noa e antara tala noa e le tala noa se me tusa ma la fionga netu. Antara noa o lai vau a kuailis. Aro ka ngaka lai vau. Oro ka ngaka lai vau le fo e kongo staff. Sa ia o ina tātou ia learn tātou. Ina ia mawhai on tātou matahala I mea nei. Ina ia auna ia se me whapea. Ia tāpuni puni uma whai totoa. O le harko inga ka milo milo. Ia saur ki aporo ka milo milo ka kou whale whapea kulanga vaenga soli. Loka uma wha malam. Loka uma whai ko or whale. Ia ko e anu loa lea. Ai ka milo mai lai whamalae e open se whai ko o se kas. Ia o inga kongwala le hui mai e te aporo. Wa fiu yo sua ka mo faile ngu wa fa ya inga ai su oi fonga la ye ka ngaka la ngo foma nga o lo wa fiu wala ka mo fa ya inna la ai su ya la ile va nga le ngo foma nga oi mai mai o ya ye rico ngo foma nga mai me le ki ola a ma ile ngu fa ya inga ala ile ma ile la ye ile le fi fa o lo la manga o nga o lo mo fa toina e fa penale tu fa le nganga o le tanto o nanga ile tu me fo le tele o isi e kale sia na taua o le kale sia fa olaina ai le o yai lava se suinga mai le o yai lava se le o fa longoina o lo yai se atmosphere fa olaina nga o le tau lava o le lotu fa olaina o talia te ngata Yesu mo faivi inga o na tau e le lotu fa olaina ale atmosphere la ka ai kokong le o yai se o le atmosphere lava masangi lava e pe lava o le mekuai ai o to tonu le whaolotanga o le ke lea I o longo suinga. Sui ato le ngata ina vivi tangata, le ngata na oli tangata, le ngata na fia tangata e whaitau tuspa ia, le ngata na sui o lango tangata, to e lifi lunga o lango tangata. Ia oso se area lava, wa to tusa uma mana fio ngā leli. Wa tele si lotu whaoloinga alang kau e misa o kamale o karango. Karangoa. Ko inga karangoa fuelele, ngā lako fo ia o le fi ingu koko. Ingu koko ke ula vea ko e fua me le ka kaungai I le ingu ngaki. E le whaim whate tainga mana tuana. E se umatangata, uista ngata lai whanau longo. Uista ngata lai observe. So stay me tata noai. I o tala noa maloto mafofau. E le tangata lai observe. Ia ngā lo le whapea sori. Oi le ngō sko kama fōlele. Ea. Tole whanau longo kala ngoa kaka. O isi fo I teime tau te matala ona tau te lau lor te luis tangata e o mai. On tangata matu tua whale anganga. E ui na fau mai, e ui na fau le tatova ai. A ona tangata e matu tua whale anganga. E la teime tatala notu ai. Ai fika ika kakanga. La waru whapea soli. Ko le lewanga loku so le ava ia leolanga. Ia tātou matala mena, ia learna tātou a inga tai tai melia. Ina ia auna ia se whaitu toa matala I le lafu mā moi. O le ale au tūn tātou a matai na pō. Ia au tau leo I le lafu mā moi a lea tua. O ia te au tau. O I tū uma ia tau te leo ina I le lafu mā moi. E leo se lafu mā moi al whaiwhi au. A le lafu mā moi lea tua ua tu ina mai o tātou lima. Tofu ala tātou ma le pāte play tono le whainga o lafu mā moi a Yesu. Say amen? Ia, me mua na, vaingalo na rua whai mai, ia whai o mwha o ie u whatotua le upu, male a mio. Be an example to all believers in what you say, in the way you live. O lesi version whai mai, by the way you live. Whai mwhaataita inga ine tu inga lifestyle o tātou yaso uma. Nā ko inga mio kauke, a mio hai. Nā to inga mio tangata ono tala lea tala paulo whai a Timoteo, a e alu, au ne ino se tasi lo tau lele, a ia whai whate ta inga tangata whatua tua, I mea nei, o lau tala noa, mara to inga o langa e te ola ia so uma, by the way you live. Lesi tangata e manu ialo no loto I leo langa o lesi tangata,
Me fona le ya o ina tanto fa tu post tanto manatu. Tau te lo uloala i tangata manui e lo soifua. Lai mata mai la to manui o la to lo to vai mai o tanto wa mio. Ya tanto wanga i to inga style fo le tanto we fai. Amen. Mo isangata e feio le mele. O to inga o langa e ola ia so uma. Manga ia skama fa la so o ai ia so. Leia skam, leia si a o. Leia. Ai o no me o me ai. Leia skinga. E fa pengar ngana tangata. Os fa fi au e leia. Pa wala me fa le kongo me ai. La ko lo ule se me ai o ko ka fe waliu. E ole to inga o langa la le ole o inai tangata tai po tangata fai fate tai o me ne fai fate tai inga istangata a ku fa ku foi me ai urengi me ai la vai mai sang fa pe ka ku fa ka ira o fai nga ruanga la o fai kai le ngi la ku me ka fa ka ya fai la fa ka inga le ia ka ko walu e fa penga e o le tele i o le melea, o le o ina o tanto, ina ia a veta tum fate ta inga ye fato tua, so se area love, so se vain, pa uma li tala noa, se lau paseng, pa ua tui winga o le o langa ia so uma wa o le upule i o le amio, ia o lana ko inga amio, ia faida ua amio fate ta inga i lafu mamoe, ia faia tanto ua amio fate ta inga i e o mai, o la uvava ai mala umatamata i le ngaluanga le no fuane, le tau te ngalulu o ngā ruanga e tū i le nuu. Ai e fou lava telo tangata o lesi aso o tawa e tua e o mai aso sā, o fou, o mai tangata. E o mai a tangata fou i le tele o aso sā. Ai o mai la mata mai. So le makua se laupa senge so le staff. So se koa i ngā kua o paua ko isi mea makua i o le a o onga, o le mana onga. Ia levo ko kusa umara whainga runga. Aunga ese se whale kong. O nge peita tau le telo se ka si nga ngaru e se fa au pe foringa mai wa o sala lau me wa le ai se fa moi. E fai ma lu i tau ia tau le te me o ila on tuspa ia. Tele nele ia le presidente la onga. Tele malanga presidente la onga tele fufuanga fai. Ai vai kwa le vora onga ku mau le se pa ula. Ai se e pa u mai tangata ia tau avea. Ai tol. Mo me o plus me. E le se me fa pe mai la wanu ele presidente la onga ka fa ka fu se fu mai o fa pe na la ngono istanga ta fa lo ina mai istanga ta nganu e a malanga fa au per wa per sa va fa au ya la fa pe ka fa ka se sa fu pasta vai o istanga ta fa lango uma ya pasta o le sto nga au finga runga fa lango uma ya pasta ai le ai lo na pasta ai mau ko kasilo ka va ila le file mursu engor kuspa e perla o so la unga ngei la unga o so ia ka fai wa makwa i langa lo makwa i loa ai ele ta taun fa pena ole mana ongo le loto ia level le ia ia high standard hava lava ia tangata lava e tu lai maile o nge ise pe ma walalo pe fa tau va ia e makwa ka kofi ngau ia ka ko o le level ia ka kau ele ka kau inga pa u la lunga luanga le tua sei me mele so tangata lava e fai fa ta inga i la fuma moi e ala ile amio amen amio tamali Amio foi le ile fa sa mo manga ia falongo ia o le winga tausili anga tausili se tulanga maualunga amen mole au nanga ile tu wa tau te lo te lo istanga ta ala na to sina mau mai le maftanga ona o amio tatou la ufinga luanga e ala tala no e ala ile amio va ai ia so uma influence ai tangata ile amio a isi foi tangata ala na te teva ese ma ekalesia ona ye me lo te le fie va ai mai amio tangata ai tato ma peso le es foi au non fare ko so le loko fe ai le me ia ngare fio mai dona ia e te tono fa pena ngana tangata ale le foi au ale anga fa tua pele le foi tua
ai lionga fi au pe fa pe nga wingo tanga te Samoa la ka ngofi mafik e fa longo lai to nga tana fa pena o ina tau te fika ai fa fela la ufinga lunga lu a fai ua fai fa pena upo tanga te Samoa fai fi au manon fa le tua pe ele leia sku inga fai fi au mo kua ka ngaka ngalu a long fa kua ole makua malapanga ale me pe fa pena ya lo na fa pe ma u pe fa pe fa kua fai fi au o makua fa le kong o fa ka lofa is fa ko pe fa pe na ta u fita ngata mafika ai atu mai lo na le lau tele lau finga no e taurana o le o ngana le e o ina ta to o la inga tai tai ia au ne ia se va henga e pa u maulalo au ne ise area le va henga ngal wenga le atu e ono pa u maulalo ai ona o tato a ia alu pe lunga to inga levo ma lunga le ia ne fa na ua le atua le la foi mai ai foi fa o tato o la wa mio ma la wa mio foi fa o nga i tangata io mai sa tangata io mai solva yaso e plesa ila to sei me ia fai fa o ye u fa to le upu mane a mio mane lofa wa isi tangata ala ngale o loko kau e misa la fingaro o ile le kau upu fa foi ori o fa nga sama le mana kamane kur keite o ile ka wa misel mo o ki akong koru e fa pena tu se e tato matala uma meia wa le tau tala no le fa longo mer ki apolo se awala su e ka le penga luanga ne tu ta si le vai nga ta u e mamla mai ta to fa no le tu au ne ye se area e o ngofi mai ki apolo e ono mal e ofi mai lor ki apolo kongu ma lepe a come ke ora ile si viro nga o kau e wa leva masal por ko fa ka usang karu a ko va ai ku karu inge ya so ko ku mai fo lungo ka le ka wo e fu so e fe au ko ngor fo o kar makangaro nga me wa le u kar ngo ko ala ilo uma tangata ka wo e fu so e fe au ka lai pe lau ka wo e fu so ku mai lungo fa ko ko nga ya ya ko ke le fesili pe fa maka o fina ngalo le tu mai fo tono fa no tanga ke le fa no tanga ta wa imisa la ye ona el mafu anga la el meka o fa o linga e mafu mai le o la ina tanga ta o le upu le tu mane makwale mafai tanga ta no o ilalo ya male misi a ko le ola e ta ta o mar fina ngalo le tu nyela fai mai fai fa o ile upu ile to inga awala tau tala no ai fai fa o ile a mio ine a mio pa si sila le ye mo moti mo tem ta po fa po suma lu amen ya male lofa aune ino se tasi lo tau le a ia fai o fa o ye o fa to ile upu male a mio male lofa o pe o ele ko ki ale misi ngai upu le lofa iso se me la vai tala no e o foi isto su singa fai mai ole fa tua ma le fa moi ma le lofa o le silo nei me ia ai pe o le lofa ne foi tau tio mai ia le misi foi le lofa by your love. Amen. Be an example to show the believers how they should live. Show them by what you say, by the way you live, by your love. E fai lo wa lofa ma no wa lofa. E fai ma faa wa o ie faa tua. E fai lo tanto wa lofa ma faa ta ita inga I tangata ye o mai e mafuta mai aso sa, mafuta mai aso vai aso. O tele o lotu ole o ko ye kongse lofa. Tele lotu ole o toi tonu le lofa. E mawhaintala no tangata I le lofa. A ele o hola I le lofa. Ele o alo lofa. Kasi le vaenga e alai ona tele taua I misa tele o lotu taua I misa maftanga ona ele eise a lofa. E o ayurunga li e alankaua I misa o leise a lofa. E o tono fa por potonga, e o tono e kalesia, e o tono o loto, e o si manga la fenga ruanga, e fekuia I la fenga ruanga, te lo tele o fenga ruanga fekuia. E o fa nga ina le upule fitu ia I ona e fenga o fie fole le wai pe ia kuia le si pa kores. Pe e o fa pe le si fole le ele kuia kama inga fie a kuia spun.
Ele tunga mau. Ele lisi kunga mau ores. En fanga aka faka fa malo so fu. Vi ele ala ele o lo eskamanga ora ke ele non kunga mau. So le o mea ia. Ele ta tau lava ona ia to tono se a inga taita. O lan mafuanga. O le mokua ma ia nga kau ke fiu e laki ai se sia lo le fa va. A wao nge yo mai ka ko ia piko luma ko ku ko luma I o mai tanto pito luma pe o tanto fa nga so se va en nga ruanga ia a ole fai ko inga winga ia mfaka ka inga I tangata I o le ka ke elia ko nga maworisi a kai ka ki a kongo wa elia ko fa fa pe ai ki a kongo le fa ka no fala ia le ma ka so ma le le ka ke elia so a elia sipung langa suo ke le va ima ka kala ile ko fa pe le sipung ka ngo fa ma vange le mu a fulva o vai so ko ma a ele sipung o le makua I ke le yo fa le kongo se o se kalesia bo se au lotu ai tu tupu ni me fa pe o le olanga fetu ya I le fa ngaruanga makua I le manga o mie kongo le aingo le tu le ko ngambia ele o yese tu langa fa pe ai o le a wino tantou I mea lava ta tau mata le fe ngai ono tu ulu mo tantou lis ina ia tantou mata alia ia mata hala I tantou ona o me to tupu isi e kalesia e fai male sona mo tantou o me to tupu isi o fai ngaluanga e mau ai tantou manatu mo le atina ino ngaluanga le tu yo taime o ia la ngtus pa ia manguia yo loto la va ai le staff ke kari kongu ia tantou yo wanga ila ngtus pa ia tantou suilo wo ia e makua I lo utaimi mo mua foto o walu ai la onga lea ke va ai o ka ika le lea manga ISS ai ke I le kuola ka vale ai sau ka mar fa maru ka ika pe we wa ka mo volunga fa fo se ia ngi ke ma sau fa ka lo fa sau ka kala fa kor ka vale la ko kongor kai me approach ka ika so se kai me sau se fo le ina ia ma fai ona nga I mai atai tam fai approach ka ika o le leo o le amio mea umalava se manguia ma akile ngo ka fia alu ai le onga ia so onga le ile me fo le ngata o le upo e fako amuri muli a kongo o pok a o fafo mai before the upo o ngala le manguia e fa pena uma lava la si manga e tau mutar fia ngai me fole auto si sila ile pattern o le run e ngaruanga e ia lava la wa ngai fafo e fa tau va ala e telo taimi a tonu foi au sista ngata e pe fa tau va ala tu vai a o kamai a ho nga le leila o uina e manguia I loto tangata nga I tutong amen e fa pena uma lava tanto so se si lava kam fai approach ia e makua e so ia I male loto e tusa mala fionga le tua ia mau ai le nganga na amen le la foi mai fai ma fa te inga le upu male a mio male a lofa o a mai lofa fesili lo kwa a mai le lofa ngi a mai le lofa le inga ya o kwa I manga o mia ngi au fai ngaruanga lo lofa manga o mia se au fai ngaruanga lo lofa ya lo lofa fole au ngi lofa a selfish fole le lofa fa pico ai alo lofa lau tele folele io maile kale sia Yesu portino ke viso mai o io la o mai mal au le alof ai o mai o ka mo fai e fai lo ka lofa fa ka inga ya lako ia po ina tu ya ta itale lofa amen me fole ile tulanga mele o ia temine tulanga fai fi au ko kiki aso uma ko kanga ka la ko manga onga lo ka fale maka ma fau lo le upo le tua sole e ka kauanga apply kauanga apply amen pe ala ko resa ka kupe o fai fa ulo ngatu malo tu ni alu ku kanga ka su ko ngai le se ko ngai ave fai fa ulo kupe e la ka mi ka ki fika fa pe a te lo me silina ta u e fai ma o ngai tia o le lofa ma senta to fa no longo le melo le lofa fo ele se lo fa pe ia o ke lo fa ala ko le lima ka fer kanga o ke o ia lo fa la ala ka fer kanga muso I kanga koko ke lo le lo fa e fo ia fai foi o mas tanga lu e lo fa
Ko sa pe fai whakas wha lu wha kou wha pe a whek wha whiakanga. Whai lo pe lu walofa. O i stanga te whai lua whai koru ke o koe a whek kou wha pe. As. A wai le la ngonga mai la wanga la e whai mai konga le la ngonga e ngai me e wha kuku o ka uka wha. As. Alan meu wha au soi. O le la wafu ki ngā whai mata leo mai so. Oi, ai foi se so nga. O ngi fa pe nga ka ku, o ngi ka ku fiu. Na ngole lo fa ki. A ka ku fa makala le wingo le lo fa. O le fo. Menga le fa mai tala tu spa ye pe fo ya me fa ngai mativa le so wo lo fa. Ai ka ko i fo la le wingo moni o le lo fa ngai buka bu suko. Ia oka e. Ke le yo ka ku assignment ka unga fa. Amen. Ia maua tātou a inga whai lua lofa. Se lunga limo tangata lofa. E ala tātou lofa. Whai mwhataita inga i e whaatua tua. Au mai au whaatua tua. Wai mwhain sau tangata whaatua tua aine lofa. Whai mai whai ma whaa o hao i e whaatua tua. Ele upu male a mio male a lofa. Amen. Male a lofa. Male loto. Male loto. Male whaatua tua male le ngau ya. Wawai i mea. Amen. Lela i tātou risi le na tau tu le pōfo lele. O ewe se ese ia. Se i wha e mo i wholau tusi le lua te salo ni mta au poe tolu. Ia. Lua te salo ni mta au poe tolu whai poe fitu. Lela u whaita wina atu ai wha mau fu lalo. Wha pe mai. Tato whaita wia ngau mau uma. Ia. A wā ua o tau i loa lava. E ta tau ono o tau wha o hao mai ia te i mātou. A wā sa mātou lea mio wha pio pio ina o ia te o tau. Ia. Tito mta upoe lua wha upoe fitu mana vandu. Kako kusumanga nenta o ton po. Lela tato tala noa i ne fiafi. Tito mta upoe lua wha upoe fitu mana vandu. O le mea leo le whai mwhataita inga. Whai mwhataita inga. To be an example. Whai ia mwhataita inga. Whai mwhataita inga. O mea ese ne i whai tātou mwhataita inga. Whai mai whai poe fitu mana vandu o tito. Tātou whai tau pēr whai o maua tito e lua. Fitu mana vandu ia. Ia a vea oe mawhaa o hao o ngā luenga le lei i mea umalava. Ia ea o hao i le mata upu ma le wha mahoni ma le wha atoia ina. Valu, ma le upu e ola ai e le matau leanga ina. Ina ia wha maina ai o le te mai. Ina ua le maua e ia se mea leanga e tala ane ai ia te outou. Si? Wa ingai kusia le la hunga mai mo hao, la hunga mai mo tātou. Mea umalava ia e whai e tātou whateta inga i e whatutua. Awa e steimi la sa whai matanga tai lalo a la sa whai e te mai a tātou. Kama fo lele la sa whai pe le ango mai le longa la inga ke pasia mai la onga fo whai pe pas. Wa wha pe nais tangata. Sa whai lalo pengi pasi la hunga fo lele. Se whai po ele le la hunga la pasi mai la hunga fo la wha masino. Pe se wha masingo fo lele po le pe se me mis. Ai ori tā uon mele, whai mai tu se te sanonia. Wa wo tau lo lava, e ta tau ono o tau wha o hao mai a te i mātou. A wā sa mātou lea mio wha pia pio. A o iai ia paulo mala wa apostolo i totono le kāresia te sanonia. Le ai ma se singa pio sanga a mio. Le ai ma se singa sasi sana tū po sana anga. E o sana tautala mea uma ia ta uati i a Timoteo. E le i wha apea na sasi la wa apostolo a o whailoa i ma futa ma le kāresia te sanonia. Le la wala ia na ir fai upu le fai mai. A wae sa mātou le a mio wha pio pio. A o mātou iai a te oto. O le whamatalanga le lava le whamatalanga le tauma iai a tātou. A o iai la u apostolo i tutono le kāresia te sanonia. Le ai ma se anga pio pio le i wha pio pio le tautala. E le wha ngutu lua. So se anga lava na iai. E le ai ma se mea ngasasi e sa vali ala u apostolo. A o iai tutono le kāresia te sanonia. La o ngana le o mai mo tātou. A o tātou iei lau langi nei le vāma tangata. O lai mata mai ma le vāma le au whātua tua ma tangata o le atua. Le au whātua tua po e ma futa mai. I awangi i maua kā kou le vahenga le.
Mawai le talana sau ya tito. Na ile lenga muli lava. Fai mai ina ua le maua. E wha mai na ai o le te mai ina ua le maua ia se mea leanga tala ne ai ate o tau. Lono winga aone i ai se ila o sesi o tātou. E ono maua sta ngata lotu. Aone i ai se wha le tono tātou wa. Ne fai mai le fai upule valu le tusia tito. Fai mai. Ina ia wha mai na ai o le te mai. Ina ua le maua e ia se mea leanga tala ne ai ate o tau. O le vava ai o le maftanga tātou rai ngatai tai matangata lotu uma le ainga lotu. Aone i lātou maua so tātou wila. Aone i maua i lātou se mea tau te sasi ai. Aone i sasi fo i le tātou savali le vā manātou. Ai e whape naona le lei mea uma. Pe o le tala paulo fai mai e mātou te le ia mio wha api o pio a o mātou iai a te utou. O le te lei o le a wha o a onga lewa au mai. E whai mwha o hao i le lafu mā moia lea tua. O whaenga i e tatau o whai tātou mwhate ta inga. A o tātou la. E whai rito koe inga filosofia whai lelo whape mai. Ia, e ngā mea le ma whai lango kākou le o la langi. O me whai langi. Ia o i whai sesi a le o so whai songo ia ingo vai ako ia mio kangaka. Ia sa o tātou a le lalo nei. O la ua apostolo ma e kāre sia umai. O lalo ngei whai la ia. A o lele i maua e la tau se mea pio. Whai mai la apostolo, mātou te le ia mio wha pio pio. Ia, le whau o mai tātou tūpulanga ma tātou fo i au ngā tūpulanga ma le tātou fo i vai taimi. Ia, e tātou fona ia i tātou le maulea, mātou te le ia mio wha pio pio, ma ku ngā lulue, ma ka ku ngā lulue, ma le vā ma le kānesi. Whai ngō fia melea, aone e sesio le au lotu e le fia sesio tātou, onos tātou tū, po sa tātou wanga. Mana ia tele o le whamtalanga o le tamale o Ioane le Baptiso, tamale o Samuelu, ma le tuputupua o Yesu. Whai mai walo whangia le atua a tō matangata. E loina ia whai tātou rainga taitai manise a lo whangia tangata. Tupu poto mai le ali. Tupu tātou mamlama mai le ali. A lo whangia tātou e le atua. A tō matangata e tau te whaasasanga ia so uma so uma. E o fui tamiti. Te lei o le lui. Nei whai a o ngā sa. O le stam ia nofo tamiti whapea. Saki a maku whai a o. Saki a koe ngā o mele a sa. Pora meu koe ngā whai a o sa. Saki a maku whai a o. Alo whapea o kamekiki. Les kamekiki. Mā kōra maku a seu a maku whai a o. Sa o kau mau mai le winga. Mea leo tamu whai whamatala. Ina ia aone i aise tūlanga fōle le whape i la i tātou. Wa e ke kari kongo o kamai kiki wai loa whawasenga kāko. A savali waku ala ua lewang whamasingo ka i kamai kiki. I le wafo i la matangata matutua. E le o tau te tala mai tangata ala e lau te i loa le tātou. A le au onga le wa au mai. So o se koa i ngā mea lava. Le lisi lea le vahenga na lua. Le na tau o tu tātou lisi lea. Ia vea mua in speech, the way you communicate, o le mea na lua, in manner of life, o le koa i ngā o langa kau ke ola ia so uma. The way you contact yourself. O le koa i ngā mio le mwhai onga ka, laka lava mio, i le vā maistangata. E te tau tonu telo tangata e whaiva istangata e le whaiva istangata. Ai atu mailo tono tātou la inga taitai. Tu tuso umatanga tai ha tātou. A tātou tano tangata matua. Whaalalo a tātou tano fo tamaiti. E whaalalo fo. Wa istangata whapenala a tau state. E whaalalo tangata matua. A kauru kamaki kolunga. Kiki. Lukua. Pe fo le look down kamai. Ai le ai. E kukusa umaile. E ko ngā winga na whapenga, o le alofa, in love, the way you respond to God and people. E le pese masango whaalongo. God loves people more than anything. O le atua sili a kurunga alofa i ka ngaka i lo sisiamia. Ai ala ka ngaka. Ai a tātou lo le alofa wha le atua. O sili fo i kakua alofa i le atua. A tō matangata. Amen. O se a inga tai malolosi. Le mele lu fou e tātou nei tausanga. Ia ese mai lo tātou level tausanga nei. Mai le tausanga wa te.
O inga ia tala masam ta fa longa from faith to faith. From glory to glory. O inga fai level me. O le si level ia o le skausanga o le si level. Telo tangata o le skausanga o tu ia o le skausanga o me I lalo. O le skausanga o ko me I lunga o le skausanga o me ko misi skepo alo ko I lalo. Pe o kasi skepo o skipi le si skep. A o le olanga fa kerusiano. E aluanga I lunga. E pe a I lunga. Pe e lunga inga I mwhai ka konga reach le koule o le upone tua. O le standard nga e o uma I ka ko. A ka ko wola la mawhata I tai umatatou meua au mai nei. O se ngā ruanga manuia, ngā ruanga kau ke o e whai. Amen. Ele wha o ie u whato tua I le upu, ma le amio, ma le lofa, ma le loto, ma le whato tua. Amen. Don't let anyone think less of you because you're young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. O le vamele o le loto. E leise se mawhai ona ilo le loto tangata. E teimi e tautenga ngana whapea. E le ilo e lesi loto lesi. Ai mawhai na e ilo loto lesi tangata. E mawhai ke le i o le vongo mwhai na umama lama le loto lesi tangata. E whawhea tatou loa. Taute iloa mea lau te whaia. E le mawhai ha una wa le loto. Ai a uwa ai se me whai tangata. O le loto le nā o le tangata le nā. O lona loto le ua whai ele mea lea. O lona loto le ua whaahali mai e whaua ele mea lea. O lona loto le ua whaahali mai ina ua ia whai ele mea lea. O le toa inga loto la le mana o ele ne fionga pa ia lea tua. Whai mwhate ta inga tangata whatutua. O le loto futi e ifo le lei. O le loto, o le matai lea o tātou tino. O I peise a fo ile le e taulai uma iai mea malama. Te uma mea uma I tono le loto tangata. A whaale tono lan mea tu utotono. Ia ono mana tua le tala tāwita. Whai mai, io vai, ua o teu lau o fionga I lo loto. Ina ne ia uanga sala I o luma. E whai fwin whate ta inga le loto I tangata. Se kuku I fwoi lalo ngā loko. E leo koe au ngā le loko ngā I kaimingi. O le loto le o mana o mia teminei o le loto le lei, loto maulano. E whaahea le atua le loto maulano. Ai whaalea o ngā le atua te lole, ne tala tuspa ia pe, excuse me, pe whai tau le, I sa ima tau po sufuma, lima suma le fitu. O lo I whai po suma le lima, whai mai. E no nofo le atua ma le tangata loto maulano. Tasi le vanga tau o tau no maura I ngata ita. Loto maulano. Amen. Ile tatou I melo whaatua tua. O le sile vai ngata ua lava I tono le inga teita. Ia whaatua tua. Awane I siso tatou e whei o le whaatua tua. Ia tutusa uma tatou whaatua tua. Pa uma le amio, seki. Pa uma I le alofa, seki. Pa uma le whaatua tua. A whaatua tua uma tangata. Kua le aima se me popole I tatou. Leima se me popole. Amen. So se mea fai pe ke le pe la kiki a tatou whatutua fai ngofi aisa. Langa ole vaenga tonu ale e se fia ia o le atua. Fai mai e fia ale aisa whatutua le fia le atua. Ai a whatutua lo tangata. Fai mai lo tala Jacob. E tamau a inga tangata whatutua. Te lo tamau a inga tangata whatutua. Mai e lea ua tōwhia e lea tua e matitiwa I leo langa nei, li lalo langi nei, ina ia tamau a inga I whatutua. A e whatutua. Le vaenga le tauna iei le sosi tangatanga lue, o le whatutua. Inga le tau o sosi tangatanga lue le tauna popoli se mea. Amen. Se si lungalo a pefa pe masangi ngai popoli. Ie le ima se si, le se mea o iei si pea o lo whate. A whaafonga mai fwoi tātou, te leo mea ua lui atua I tātou mea whatutua. Ona so se area lava, e apply lava whatutua. A whapeo mea tau tupe, ia oi tangas whatutua, te le popone se mea. Nā mai e le atua, ne whailoa mai e le atua, le whainga o tātou tupe le na whai.
na lai no tango whaahari atu tonu. A tonu fo ia wa o tatou masani lava tatou le men tatou o mai i e kalesia sa tatou. E whai fono e whaahari manatu to tonu po whele me e stasi ia. Whaahari manatu po whele me e li lifa ia ile tōtele. O ina lai o uma ia. Ai tau te lo tatou o ngā ruanga lea tua whai uma lea tua tonu. Na o mai lea tua ia tau me lea. O te le o whanongoto. E se lo uma whangawhanga. O te mawhanawhana o whanongoto pe o leise oli to tono lo uloto. Whaafetai wa iaise me ta tau ona whai. Na lai loa lea tua le whai ngai whai ai. Te lo lea tua e manao lea tua tau te while mo. Nao lea tua au tau te safa. I o tātou oli ma enjoy e lana whanau le tamau a inga o lona a inga. Langa o le a inga o le atua o le a inga tau tupu. E mana o la le atua enjoy e lana whanau o na tamau a inga le ito tono o lana whainga malo. Me ngā le whai mai a tātou whanongonongo i ei whai mai. E mua isa ili le malo le atua ma lana mio tono. Wha popo le o mea o le angoa i o mea le ito tono o le malo le atua. Mela na fia ele o loto. Ina ua au mai ele atua se me taunu whai. Le no utango whai lo atu. Ia vai lari whai ngofi. Le se singa polo ngai. E fo istanga tau o whanongolongo. E whai mai. A whai na ti ngā ina Yesu. Ako mai e pay the price. Ki ngā inga ka ako. Ia. Kai lua povi merka ngaka. Kai koru maa moe. Ai ma se asingi fa sau ma asing. Kusa e mana na o tangata e tam fai fa tusa fo le ina ia tinga ina fo tangata fa pe on tinga ina Yesu. Ai le ai se me fa penga. O sa fa ma e o e ka le singa o ngai rengi me fa ya. O ya le ai li fa fonga mai. A fa fonga mai lungo penga ta fa dangi tangata o le fa ia talana e alana li liu tangata e ka le sine le ni me fa ia. Ia sa ukasi ala ka ko ngofo pe fa maka rengi me. Fio lolo me ngai fa ngai me fa ngi. Ai a fai e tusa male upu. Okka se mama, okka se fai ngofie, fai ina ua malama. Ola so ka fia e fai. Amen. Ia mea umara ia e taun fai tatum fate ta inga istangata. Wa iskaka loko e kifa mai ko ma fakia a ole wa so waku ye se au ke popole o ilo futala Yesu fa mai o tangata popole pu lo ngola sa le ke fa malo sia kan ka le lo fa tu e ke me loko le ska ngaka ku fa ku ko ma fakia a o tangata fa tu le wa e fa malo sia tangata le ilo fa tu o lo fa tu la o fa ta inga fa ile le fa tu le e anu wai, pe wakoi hola mai fo le walu e sel popole sai ai. Tanu wai lau tana no e hala le fatu tu. E o fo ia tatou umala ia, ka kia mai ka ko ia lewa ngā tai nei o no ulea ia ua fia mai na sae ia fia mai na tau tai le a whanea o whai umi le ingoa. Ia lea la ua ngai mai nei le a whanea a o le fatu tu o mai umala tatou i. Kako ia fa kase rebuke le fa. Ia le fo mamulu atu nei tala i lunga te fo fa pese fia poko ngā ruanga le atu. E le ai se fa e le ifai le atu se a fa. O le a fa wala nga oso onga o le town o atamu ma eva. Ma sui mai mea Amen. Hallelujah. E mwhai alang ka ku whapopo whakase kau ka ngor whatotua. O lea fo se me te le whapea ia o lea mana o mea statou se lau wafe. Ia ka ku maila ka ku whapopoko se o ka ku ia whakas. Ia ka ku whakokua mau mai il mere. Ia area ese ngā. Ai mga o mea rau whatotu te lo. So stangata ngā lua e ka kaunga i lunga longa whakokua. E ele tala i so whapea. A tusa lo tau whatotua ma le fua o sinapi. E whai atu le maunga ia po le suka mina e alu itai. E alua. O le mana ongo Yesu. O le alawa tu ngā whātua ua ia te oe. Ua ia te oe. Pei o le fua sinapi lo na lapo. A ngā ua ia i whātua. E mawhai e whātua ngā pei o le fua sinapi. O ngā lia ina suka mina. Pe lia ina whawhitau. Pe lia ina le maunga. Say amen. Ole ongala nai te tauna ia tātou, te leo le whale tonu, pēr whapea iese a inga tai po se au ngā nurue, e makua i leka le whatotua.
Naran mela atupulunga lua. E lak fo fatu tu tangata. Aisia, langa lai vava ai mai, e a maka mai lunga I le maunga le. Tato e masani tala fo e a mata mai maunga manuia. Ai a kafe mai nei lunga le maunga le fakukua. Wa malai na ko uma e o le a kafe ko le fakukua. O le a hoki uma le fatu tu. Ai a whailola tato fatu tu o mawhate ta ingo la vanga le. Ia le tā ua le na. Ia e loa oi o le tangata fatu tu. Say amen? Fatu tu. Male le ngau ya. O le tele o whale li unga o tala no mai I le mea tau o le purity, po le pure life, o le langa mama, ia male a o leisi fo I whale li unga o le upule le ngau ya. Sau ma le original word o le ngana eleni, o le iloa le tangata pule ia. Iloa le tangata pule ia. Le whapeltani o le self-control. O le ngau ya. Le o tatou masani ai. E eila version se le o mai o le pure life. Ia o le purity le o mai isi translation. Ia a ele translation lava o lo o mai o le original word. O le pulea li tangata o ia lava. Tasi le me tele na fei o tangata ngalua. Even ka fai fe aue e fei o le mele o le lo pulea ia. Le lo pulea ia. A o le tāua ia o le mele. E te tau on tatou mamalama. E tau ona ilo hau pulea. Ia ave hau o se fai fe aue lo hau pulea. Control e hau lo loto control e hau pule hau ia te. Ia lo foi tatou. Te lo langa o le mele o le ngau ia. O le fua o le anganga. O le ngau ia. O le foi le whapea ngofo le ngau ioi. Le ai o le pule ina oe lama. E tele na afia tele o kalesia o le pule le o loto le au whainganua. Tele na safa isi au loto ono le pule le e whaifi au lono loto e le ilo e whaifi au pule lono loto. Mea ngai ke le isi au ona le atua a whapefo whafonga mai te ua maua se whaifi au nei upul nei po. Ia au e te tota mai. Langa o whaalonga te lusi whaifi au e whaongai la taulunga I e whai loto e lola tu le fia le a I le whanau le atua. E whaongai le pule la, whaongai la tu pule la. Hallelujah. E whaai loa tu ai. Lo la tu le fia. A o le mea ngai sā ke le lunga le mele. Te lo le pule la ale, o le whata o le ola. Mea uma lua tu I o le ola. Whamai tala tito, ia avea oe mawha o hao ngaruenga le lei mea umalawa. Ia e hao hao I mata upu ma le wha maoni ma le wha toa ina. Tala fwole le ala apostolo na whai tito. Pēra I titi whai lau, ai hao hao wha toa ina. Wha tangata matua. Ia toa fwoi toa sisi mai le titi whai whia wale, toa fast food. Ia ai mawhai no tala no whato ina, a maa uwhai loa I to ina o tala no whato ina, a matu tala no malo matua o tatu maftanga o tala no whalo matua, a o tala no fwoi mala o tala vau, ia minko fwoi tala no whatala vau. E hao hao whato ina, e tala no, e hao hao mara wha maoni, o lono winga o mta upu nei, whateta inga, a whapea fwoi e ngā lulu e maila, so sesi lawa tūle upu e awa. Ia hao hao mara wha maoni. Hao hao mara wha maoni. Male upu e ola ai. Tasi lea mea e te tauna se ufai tau ina tu lawana I translation o le tusi lea tito. Fai mai ESV. Show yourself in all respects to be a model of good works. And your teaching show integrity, dignity, verse 8, and sound speech that cannot be condemned. So that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. O isi la unga maisi tangata e tutu nei. E pe e condemn la kula unga. Pe e ve ka mafai e so e maisi upo le tu e condemn mai kangaka. Pe e ka mafai e fa o ko ile sala I o kangaka o pe o le mau kongu kangaka vola pesole wa kupu fa vela. O mai le upo le tu o ka unga keke kangaka ka wa ile upo le ngadwa kulunga I. Nei e silinga wha masino le atua so sta ngata e tūla na upu. E wha masino le atua lana tua tua.
Mela na so se taimi e wha marusia e fo i tātou la uso e so le upu e la unga le upu. O e hao le upu. I o tātou. Me fo na lefa me tala la apostolo. E awane i to tele la to whai me whai aonga. Awane i to tele e whai maa hao. Onga e wha sala ina i la to. Mene e mawhai e tangata umanga la unga. Ai kaule e maungi whai aonga. Mai awane i to tele whai maa hao. Langa e wha sala ina i. Aisia, langa o le mele la alwatu nei. E wha masino ia. So stangata la e tu hea o hao leo. Pea o hao foa. Pea o hao atu. Pea o hao tu pulanga talavu. Pea o hao maftanga tina. Po la lava to inga area whaiele o onga maile upu. Ia whai e tusa man whaasi nonga le nganga pa ia. A uange i whai ale mea wata puea mai sistangata. E iei mele leo te puea mai isi whai aonga. O te mata telo whai aonga. A o mea lai lau te au whaalongo e foura o whaalongo. Onga o saura i e kam whai e setu pe sa o pe a foi. Pe tu tusa mare upu ane atua. Wa ista ngata fa pe na e fo lo lot fa longo mai lo kili va pe ya fa fo le ngani me fo. Ale lo me nga me ele pipi ko me la ka ngo iska. Ale la mai sa o ko lu mai. I o pu ina tule fa masino nga tele lungo tangata. Me le tatu fa itete so se fa la unga te fa fonga ye. Ye fa itete. A fa pe fo ite fia mautino e ma ngai lo ka ngo su e mo. So e mo pe ale upulen tan no na fai on ba tan no na fai na. Fa ka mo fai lenga e fa so ha. Ngai lo fa longo sau fai. Ya ai nei lo me lan tan no e mo kwa ke le al fa le ku. Foi na so soni foi ai tanto no au foi nei po la lava to nga pe fa sanga le senga o ya au lava nei contempt tanga. O ne tam fai fole le vatu se upu fa vai e o la tu lot. Tātou whora inga tai so se upu e tautala hai tātou. Ia I loa le watu I le ola. Ona o le upu atu spa ia. O le oti ma le ola. O lai le pune le laulo whai. Pele tu ala I lunga pune la ea. O pele I sau vasenga e whai. Ai tala noa I so se taimi I to tono si o manga o le ainga o le atua. Ia e mauti no le ola lai watu lai te pua inatu. Amen. E le ESV o lo whapea mai. O le New Living Translation whapea. And you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Teach the truth that your teaching can't be criticized. Then those who oppose us will be ashamed and have nothing bad to say about us. Ia vea so se o onga lava tau te hao oina. Ia aone ia vea se o ngafo le pe kam fai criticize pe fa sala iste ngata kam fai condemn mai tangata. Wai fa pena wo fa longo isi ia o onga isi fai la unga. E o mai so mai ale fia le si fai la unga le ngofo mai lalo. O nga saulo la ia le so le mau le upo le tua la unga kuai. La unga fa elo ko longa le fia le la unga lisi. Ele lopo e fa longo mo ngako nga skali a wo fa longo mo. Wo ova ai ai. Ko inga kaka foi le sa ora unga upo le tu ala unga fa ka kanga ko kasina ika. Ia pesa fa foi la lo fa ko la vela unga pe na maka na o le aso ke la unga. Na ai foi la o le aso ke la unga. Ia nga sa foi no nga kanga la unga. Su e foi ise me. E kam foi e va ko lo le fi ka vai le upo le nga la vea. Ora makua out of order la nga ko inga la unga. E makua I le kalwhenga I lae ka alo kua he auki a lai whaia. E le aise me whapena e whaatanga ina I luna o purela. Onga e le ngata o lunga purela. Ai po oso se mea lava. Taimi o onga so sa, taimi o lava o maftanga po kalame o ministry ese e mwha sa e le atua o ngā luaku se upwhapenga. Wawa ile mele whai mei I le apostolo ya tito. Mata upo e hola ai. Ai leo se mata upo fole confuse ai. Mata upu e hola ai. Whamai ia male upu e hola ai. E le mata uleanga ina. Ina ia whaama ina ai o le te e mai. Ina ua le maua ia se mea leanga I tala ne ia te uto. Le si le mea ia whaai tete la vai tato o e hao hao le upu. Mea fo inga kaki whenua I man whaai tete. Aisia, ta so sisia tu le upu o le atua. Ia whaai tete au ne I maua ta ita si tangata. Mai paulo le kalesia ko nito I o tau whaitete ye oitua. Amen. Ye oitua. E ona e ia o le upure whaasa mo whai mai e maue whaalele maue mai tau.
O lai lava e alu waka ika ia a leilo. O lai mai ka waka ika iskangaka. Ia whaitete fo i so sisi fo i lai tūle upole tu. Ia whaitete te ua maua mai tātou sisi. Te ua la unga nei maa o nei wape. O kou whai anga sāle anga whārau ngela li pala wale wa whase risi mai kame kikirang kam. I whi mengai, se langa o ewe kame kira o ngā lau whanau ko pala wale kame kikinga pōrang kam. Ia ke ere o ka ika pe ua mawhape. O ilai loko ia mako. Ke ia ua whaale loko i fua. Ka rua ile mele ua kupua. Ai maa ngai hape. E loko ia oe ne. E awa. Sorry. Whakora whaano longo umana e mori maule upole. E loko ia. Peka ke mi mika i vore. E loko ia. Ai a ka umaina hape. Lengo vai o fufuso. O ile loko ngasa. Ele loko rai. Ngasa wai asia si mai. Ole mele tam whai au ina i tātou, ina ia so se taimi tau te tala noa i mata upo e holai. Pēna tu fwoi se si lo whale ia tala noa i mata upo e holai. Ia halu na te ngata ia alu ese maro mauta ia ua mausana le sona i le mena i tala noa. A whape nā umale level staff o tātou. Ore koe ngā ruenga kau ke lokea kau sanga ngei. Koe ngā manguia kau ke sanga kau ke wa aia le tele o whamanu yanga ngai mai. Pe kau ke wawa ai fo i lea ngai mane lo lofi mai o tangata. E kau o pisingisi kai mi ngeo a le leila ko whala uloa ma le leila ko whakousinga o isi pisingisi me mai ia leo pa lima supa senge pa ue oloa a waila kau whaio ka ngaka vai pisingisi lea. A whapenga fo pisingisi lea tua. O wawa ai mai tangata le mamalu o le lii ma le eis tangata whainga ruanga e wha le tonu ia e tōsina uma tangata ho ia i o pisingisi lea tua. Pisingisi alea tua o tātou rau whainga ruanga ngā rue. Ia maka kua whaiwhea. Malona to o lua. So se tangata lawa. Ia nei fwoi tausanga. Ia au whanga solo tātou pokalamen nei. Ia mana mia lau ono sai. Mia lau ono sai. Hallelujah. O le lisi lea na o tala no tuai whapeo tānia in speech. Ia kuse kafa the way you communicate. In manner of life, the way you conduct yourself. In love, the way you respond God and people. In faith, the way you trust God. In purity, the way you confront temptation and sin in your life. Ole vaenga leo langa mama. Ole loa tātou tio male anga sala. Ele anga sala oe pe a whaoso soina. Ai anga sala li tangata ina ua ngā wai le whaoso songa. E whaoso soina uma tātou. E o ia Yesu na whaoso soina. E le anga sala la tātou pe a whaoso soina. Ai anga sala ina ua tātoua. Upeo tānia fōnia i o tātou le anga sala. Ina ua tātou whaia le mea lai whaoso soina i tātou. O anga sala lo. A o le whaoso songa i le anga sala isis. Whaoso soina fo Yesu i whaoso songa uma ki Apolo ele i anga sala. Au ke loa anga kango Yesu whaaliu a reto le ma. I ua anga sala lo inga. Ke roa anga oso i wholalo Yesu, ia kau ke le Mose Yesu. Ia lo polo songa i whunga Yesu e o ke ele i o nungo tākau. Ia kasi mere kai a whawale ar ki Apolo Yesu. Whapena fui tātou. E le la i le winga leo leo langa mamane na. O le pure life. Ia o le tātou whasao ina mai o tātou mai le te leo whaoso songa. Amen. Ia o le melo nono in work ethic. O le mele o whaim whateta inga i ngā ruenga le lei. So se ngā ruenga kau ke whaia. Means the way you serve. The way you serve. O le koe ngā awala e ke whaia e au au nanga. Pe ala au au nanga i tanga. E leang kau whaia koe lau whakai ka inga ngā pōru. Ka ngā kāru whalolo. E koe ia koe whalo maru whakaulo. E me mga o. I o koe li liura su sis whale o lo. Wakau maka whewhi maka o whakau o lo. Ka koe ia koe mai, hello, e se me mga, ia e whamore, se puru kamu whamore, nge ia puru kamu la iki kia. Ai ore koe ngā awala e server tangata.
Fai au fo ia malanga approach ka ngaka pe fa pe ilanga na ngalu ka ngaka ia o tato umala wala fa ngaluanga la ko inga approach ka ngaka la ko inga fa la kala ka fa la tala tai tangata la la to inga tana no tangata ko inga skating ai o ko inga ngaluanga le fo ko ke fa la ko inga me fa e fa fa ka ingis ka ngaka amen ia Nale mele muli in goodness ole itu lei e olona winga the way you demonstrate integrity ole ko inga awala ke failo haila le fa mahongi faia mal fa mahongi e o foi le upole tua o mal fa mahongi ia le ainga faia onga sa wai ole lu i nei ole le amataina tato onga sa ai tato tu si foule wa ye se taimi ona tu fatu le ia e makua fule stani le upunga wai le se fa maungi mele tamai te awal pisa ia a o mai maule fai fatas a o mai maule ia koiad vai o pouco se fia o le kau kuri le kongo fasa le kau kuri po kai po fa longo mo kai fa le vala au kongo le loku ke le va pero o lo film o pizza la le ele o se fa maungi me o fa maung pe ko lima la ka vasenga mo ko ka fudi study mo ko lima le fanga mo le si lima e o ko le lima le lo pe o ko ke fa pe mai ka mai ke nga vasenga ya o fa fi au le singi usila la o fa fi au le si o fa fi au la o e vanga di a ko inga maka ko o inga o fa maun o le makua su e le lei i le mata upu o le akidiva le aso mo e masane fa ya onga mede e tatou la tele tatou fa ya onga ia la mamlam o mafaya onga les faya onga moi wako ana va pe ice on a pot o ia la familia faya onga mele waile moi le mo lenga faya onga iska kinga mo kaya so nga ruanga la fa faya onga ele fa ngofi ku mai lo lai nga ruanga fa faya onga mo nganga ele fa ngofi o la la mai fai a onga la ke lo ori ske me ki ngai le uru kau fai ngo mea o ye fa pe nga fu ye tulanga le o te tu o tu ni te ma se no tu fa tu po la stona yo le po fa ko amor fa au pe a po la sa ke le mo il po sko e si kai me fu la le o fa ye kai minge o te mano lo atu i le iva ia o wala mai le stai po le tasi o le kaimile ngau ke ala e kaua ia le la sa lau ke ala ongo le upo le atua e le mawhainga moi fai au sau kua kuru mo ka ngaka ia ona fai atua ile ia te ia o kau mawhai sa o loris fai au nga e or kala lok whamakala kua kala mo ia mai fai au nga ngau whainga rua sa ngi fua leo sunga au so soane wasta to upo mai la au so soane mani e pasta o ke li sao fai mai se sao ngi fo mai mario ke ni sao fai mai fai ai singa me koi nga koi au di fo ko o singa me koi nga koi au mai e maria de se me o ke ni sao o ra le sao ngi o fa fera o ko la fa kanima ele mau ngi le me nga ele foi fa pe o le sao ngi lo sunga le sao ngi o la fa fera o e fa malosi e mo tatou foi la unga ma fai anga sa ti a kono tau sanga nei ti a kono ye lo le e media o le a tu lau teaching lunga media wa uma tau sanga te nei o fa longo pea ma o fa longo pea ia o onga le upo le atua e ona lunga le media e le private tatou e public so sesi ala fa longo mai lungo le media e le teaching ia tau sanga nei ola ka kome e sesi la sanga fo ia fa pela e te ua ye stemi fo le uma tu sauninga e lot fa pe boia vai a pasta i wanga longa live la le ai ele ingalo ya pasta
ai wale fai ai pasta lunga onga fa pe ia okay humble myself ora au ko su atili ona ole tulanga e tauno o tanto tauanga tanto me ile si levu me ile si levu te lor ole falinga le tu nga luanga le ole upu ole upu te le o tangata lai fa fitai mai ona ole upu so se tangata te le foi le tu malo le fai ne la wona le tu ona request wa mai ona ole upu ole mana onga foi la ya ma une o ai lava sa wa tu le upu ia halu lava le level le ai e halu le upu le tu ai ma fu mai fe ma fu mai lo wolo sa ili lo wolo sa ili le tu ai fa lingo le upu lo wolo ta wivi lo wolo fi nau le upu le tu awane ngata la so awane e fi ngo fi ia mo fato ilalo lo tino fato ilalo lo fi mo fato ilalo lo le lava ai study le upu le tu ina e fa malia ina le anganga e tele lai mata mai lungo penga te faila yo le luina mo tato faila ungo tana le lei le fa ftai ai le tu o la vaenga ia no ma fo fauta sanga te ne o te avela o te sanga ne o te tala no sauna avela o fa ftai o tala no mai la vala o fi o la o fi lo lot o le o la ia o te sanga ne o lo mana o anga isi na ya la mai si te akono ya ten ya ta fu no la amen is fo te akono ta no me la aisia kau ke maua manguia e kele le malo le atua. Kau ke le ma ki kiwa le malo le atua. Ai kau ke kamau a inga le malo le atua. Pesingisia le atua o nganga mo le hola e whaamawang. O le tatunga ruenga e whai o le whaasino o nganga le malo le atua. Me foi le ai le ina o wina i tatou. Foi nis taime o le whaalinga ia nena mai le atua ia ha o wina le lei le au ngā lulue o e ngā lulue ngā le atua. A o na malama umata tatou la whai ngā luenga le ai se me wha le tono le au nanga i le atua. O le stande for ngā luenga le atua so se whai aua e sau na te whilinga lava le atmosphere o ngā luenga le atua. E le so na whai fui sisime. Tatou whanongongo foi le uso lena tatou mafuta le usawai. Short, sweet, mai le so nga amen ona e la ngona umatangata ai fina watili o lota na mana onga ya tato wofa tasi le standard o le upo le atua ve o stangata ngalue malos ve o stangata ngalue to sina mai stangata fio mai nga lulue to sina mai fi fa ya ngosa to sina mai fi ti akono to sina mai fi fa laung la fo sa fa longo au sungo ti akono wa e fi la ngona ina sisi la sanga fo me ango tato o lunga tato te le o lalo amen olo to wala mai olo ala mai ai mai fi fi au mo ata ya inga luanga nei ia whamanu ia tele le tu statu ainga whaftai lava tatu umpa anga mai mo mai tai fo tatu ainga le mafuta mai se fo ila tau e fia ngā lua nei tau sang ia o le tai au fo ia tatu whai o ia a stofi ia la mau tala la stofi pe tau te whai uma mai nei la stofi ia pe tau te whai uma tu o la stofi ia wale tatu ta avale o mai nei a watu mai tatu la stofi ia la lo lava o tai au o ia a stofi lo la mau tonu ia whai lot fo ilungo tatu tu lau ai whaftai tele mo lo noa fo nai su mai mtana mai o au wha marusia lo loto ia to lo loto tatu au so fo ilumo le keite ma tatu ka paka ia e le whatau waa na me lumo le atua hoi fo fia ngai mai fia ngā lue wa sa o lo whiwhiringa nei tau sanga sa ora fifiling ai isi tangata o la tu ia e fata o to Yesu na fai la tu leo Yesu fo lele vala au tau samaanga na fai le ainga vala au leo tangata o mai ta la i tau samaanga o mai ai o tu isi o ri e fai mai o le foka o mo fai poipo fa avela ve kunga ainga o le kau saungi hani muno le ko mo fai poipo ia kala ia ku isi e fai mai o le mo povi mai o fis fokoanga o le na o fai pa povi ia o whakaikai ia mo ia whapenale excuse o tangata foi mai lor tangata na le tala ifa mai lor puro tau sama ia kala i lo kanga kamama ia o mai lo pipili ma mai lo ka waso ma mai tangata tau sama
E o le wingo fa matalanga. Ia e talia so si teimi te langona o wala au le atua ia te oi. Talia le wala au le atua. Langa o tau sa maanga. Te lo whenga Yesu fata otona. E o mai ai manuia le tono ngā luanga le. Ngā misi ala wanganga. Ai e lola au mama. Ia. O moi fo tātou nei tei. Ia e sa hauni. Tele yo manuia o le atua le tono lana la o ai. Ai a tolo loto ma ia yeilo loto. Pe o le mele fa me e faim fata tainga le loto. Ia te o me you have to willing to serve. Ia kaunga ia o le loto fia serve ai ma au ona i le atua. Nei tau sang au nge i anu anu fa pe a ka ua maulu ma fo. Pe o se e ka ua angai lo ke le fia au ke fia iau. Yo pe o ka sasi ia. Nei ai a o le loto fia. Enjoy ai o ke ia wa uma kausanga le pe ia pu kausanga e ale lo loto fia au ona. E ala na e sauta au ona i le atua mo nganga. Fa mo ia le atua ia te o ne fiafi fa tai mo le noa ia fo i le vi inga le atua ia pat fia au. Tato fai use talo fa tai tele lava le atua fo ia tu ia te o le vi inga o le fa mano fo i mar fa ne tanga tai lava i lo wa mai ia te i matou ia matou tele i lo se mea o launga luenga tele i o vaenga o launga luenga mau tele i lo fai ai mau te i lo fai na ua e whaali mai ia i matou au mai a fo ia i matou le malosi e fai ai au mai ia i matou le malosi matou te au nai ia e whaamana malama ina fo i vaenga e te o le matou au nanga o lo i to tono launga luenga fai a onga sa o ti a kono o latou whalitua o whaila unga ma o latou whalitua o le au pepese o au whaile o au soswani so se area so se vaenga o lau ngā luenga o e ngā lulua le loto ar whamaina o e ngā lulua ka paka o e ngā lulua to tono lau manu so se vaenga e tofu lava matangata e au na mangano lue ai. A o vala au la ua fio, ia e whaalau tele o mātou la ngona mo mātou manatu i le poto mai ate oe, e whaatino ai le au nanga. Whaamanuia i le auso mai lato umo mafuta mai neipo, pui mai whaatasi lau angelu lungo ala le asavalia, tau nuu manuia o lato ainga, ai fo i torivi inga i ate oe. Whaaftai lau upu mo i mātou uma ne fiafi, ona o ke riso Yesua mātou vala au tuai. Amen. Amen. Tasi lua tolu, to God be the glory forever and ever. Amen.